Yo, what up, motherfuckers, hetke našem bači. Vinevo, kamera ovdje i danas vjerovane za vas ima reakciju, valjda, nemam pojma, vjerojatno reakcija. Ali prije što uđemo u tu reakciju, ne s vama nemam ništa da pričam, zato samo da hajde da uđemo u tu reakciju. Ja nemam ništa pričam. Fucking weird, man. Kao što vjerojatno ste primijetili dosta od vas, na YouTube je počeo novi challenge, onaj mannequin, ne mislim na to, tu samo sve možete vidjeti glupo. Pa ima challenge koji se zove 24 hour challenge. Znaš šta je to? To je nekoliko ljudi se skupi, čekaju da se zatvori neka radnja i provedu čitavu noć u toj radnji. Znaš šta je problem sa tim challengeom? Što uopšte ne traje 24 sata, zove se 24 sata challenge, ali ne traje toliko. Naše što traje otprilike 8 sati i onda budu uhvaćeni. A jedan od najvećih ti što rade na taj način challenge su momak koji se zove Carnage. Carnage mu je ime. On je postao poznat, ako ne znate, zato što je uskočio sa londonskog mosta, što je veoma nepametno ako se mene pita, Only jumping off London Tower Bridge. On je postao dosta ti 24 sata challenge, sve jednom se jebeno uhvaćeni. Self-serve too. I care children towards the. Očigledno ti momci, to jest on i ovaj njegov prijatelj, ne razumiju kako radi security kamere, ne razumiju da postoje čuvari, ne razumiju da postoje kamere u prodavnici u kojoj se sakrivaš kretenu jedan glupi, pogotovo velikim prodavnicama ko što si ti radio. Onda nakon tog challenge-a je došao još neki challenge da spakuje jedna osoba u kutiji, da bude čitavu 24 sata u kutiji, što je veoma naravno glupo. Jedna od tih osoba je to radilo, Sniper Wolf, ako znate svi, onaj gamer girl, ima skoro 5 milijuna subscribera. Ali postoji jedan problem s tim challenge-om, on je važan ko sve jedan ostali challenge. Ako ne možete primijetiti, zadnji video što stava je, ako pogledate na 7 minuta, ako se ne varam, u njene jebene naočale vi ćete da nju zapravo snima neko odozgo. I jedna stvar još, kad smo već kod Sniper Wolf, još jedna stvar što me živcira kod nje što, verovatno ne, ona još misli da nju djeca ova s YouTube-a gledaju zašto ona zanimljiva kada igra igrica. Ja kad gledam nju, ja ne vidim nigdje gameplay. Evo, da vam dadim samo, da vam pokažem, da ne ispred da lažim. Evo izvolu. Ima ovdje gdje gameplay. Okej. Izvini Sniper Wolf. Da mene izvini, nisam htio izvini. A ovo ćemo vjerojatno vjerojatno zvučiti iznenađeno. Ali nije toliko problema s ovim jer ovo radi samo debil. Ali ne želimo o tome da pričam, ne želimo o tome. Nije ti challenge koji me žiciraju, nego žiciraju me ovi novi što sad došli, a to je Haunted House challenge. Ili ti odu neku napuštenu kuću ili nešto i onda seru kod da one okujete i ostao, iako je ta kuća napuštena na primjer 2-3 dana i razbijeno je staklo i oni seru, vidi, staklo, duhovi, Sad ću vam objasniti zašto. Jer većinom u tim challenge'ima, ako pogledate takav challenge, čućete kako u pozadini se čuje. Znate ni sire što ima na Discovery ostalo, oni to rade, oni imaju oni sprave, ovi sve što imaju jest telefon, i to je sve. Oni na onim spravama mogu čuti paranormalnu aktivnost, rijetko kad se to desi, ovi na telefonu fati. Znate što je to zapravo sound effect? Ja ću vam pokazati to kad ja budem radio challenge, jer to jeste jer ću ovom video raditi noć u kojoj toj kući challenge, jete govna jebo vas ja. Ja ću challenge u ovom videu, a prije što ću to challenge volim da vam objasnim. Oni znači ulaze u nečiju kuću, razbijani prozor, imaju grafiti tako te kuće, da snimaju tu kameru, da čuješ tamo pozadini. Neko se kod rijekti, ostane da oni reaguju, what the fuck is going on, man? Did you hear that? Ne, nisam čuo, jer se tu upravo dodu kad sjedite u jebeni video, kako misliš da čujem? Ja ću sad pokazati zapravo kako je kad ste u stvari u pravoj ukojitoj kući. Zbog toga sjedite, pripremite se da vidite ovaj moj challenge u ukojitoj kući i da vidite da sve nije tako lažno kako oni pravi jebeni fake pranksteri. Izvoli gledajte montažu o ukojitoj kući u kojoj ću biti, ako niste skontali do sad.
zajebao to što neće biti kuća u kojoj ću biti, bit ću u svojoj kući. Ne, stani prvo me saslušajte. Vi ne razumijete, moja kuća ne jest ukojeta. A i evo vam i evidence da jest. Jer u ovoj kući ako kažete 3 put za redom I suck dick, čućete duha koji će vam reći nešto. Da ne ispadne da lažem, izvoli čujte. I suck dick. I suck dick. I suck dick. Ha? Jeste čuli to? To je zapravo bio duh, nije sound effect, ni slučajno nije bio sound effect. Zbog toga odlučio sam da ja provedem čitavu noć u svojoj kući. Da vam pokažem sve paranormalne stvari koje se desi dok ja budem u svojoj kući. Izvolite, sjedite, uživajte, vidite kako je to kad ste zapravo u pravoj ukojitoj kući, a da nije laž. Jeste čuli tu? Izvinjavam se, zaboravio sam staviti sound effect. Jeste čuli tu? Rio! I ain't lying, man! Rio, izvolite nastavite ga. Ok, motherfuckeri. Sad smo imali samo 2 stvari koje su bile prave. Prva stvar kad sam pokazao zašto ova kuća ukojite, druga stvar kad ste čuli ono što se deralo. Ili što god ću staviti, što ste čuli, ono što ste čuli, to sam htio reći. Za sad nikako nismo čuli, ali ja imam pravu spravu da vam dokažem zapravo da ono što ste čuli, uopšte nije bio kad sam ja editovao, nego je bio kad sam ja pravo snimio, a ta sprava je moja kamera. Ona može snimiti paranormalnu aktivnost. Ako ne možete vidjeti ovaj green screen, pratite sad ovo. Jeste vidio da više nije? Samo hoću da vam kažem da moja kamera može snimiti paranormalnu aktivnost i da može snimiti zapravo da ja ne lažim ono što vam kažem kad vam kažem ono što sam vam rekao. Sad da nastavimo. Nemate pojma koliko ovo je zapravo strašno. Ok, motherfucker, izgasili smo svjetlo da nam bude još strašnije, da bude malo još više realističnije. Jer kao što znate, u svakoj ugašenoj kući ima najmanje 4 duha. Ako ta 4 duha nisu u kući, onda živite u stanu. To je velika razlika, morate razmisliti malo o tom. Zbog toga izvolite, gledajte šta će se desiti tek sad, kad smo ugasili svjetlo i kad nema green screena. Aha, da ne ispadne da ja lažim. Fuck no, mate! Hey, that's pretty good. Jeste čuli ono? Mora da je bilo nešto jako strašno. Zvučalo je kao da Godzilla jebe jebenog King Konga. Ne. Zapravo je zvučao kao da Godzilla jebe King Konga dok King Kong drka na planiće. Wow. Ok, motherfuckeri, iskreno dosadilo mi je svijet u mraku, zbog toga odopao svijetu pa će se vrati Hej! I dok challenge radim ja želim samo da znam kome ću kitu da sada dam. Jer ovaj challenge je do sada nije lažanje ko svaki drugi. Misle da živim na šugi dok ja kažem ne. To nije tako bre. Ja imam velike kurčine i to nisu buba švabe. To je herpes. To je velika razlika. Herpes je seksualna bolest i dobiva se samo ako karaš bez kondoma. Zbog toga hoću da ti kažem ja da si obična kurvetina. 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 Ona mala pičke bi mi dala, ali ja kažem ne. Izvini mala, ne mogu je uzet, ali mogu ti dati sve. Ona me zbunjeno pita kako misliš, zašto nećeš je, a hoćeš da mi daš sve. Ja naravno odgovaram na to kao pametan dečko i kaže zato malo zašto bi ja radije kurac pušio. Stani malo, ovo je zvučalo skroz pogrešno, htio sam reći da bi te srušio. Ne, stani. Hoću reći da sam ja peder. Ja bi volio da znam kako i kad doće nama naš dragi djeda Mraz.
Da mu opalim šamar jer mi nije donio Bugatti. I da ga pitam kad ćeš prestat srati. Djeda mraz, skoro nam stiže. A meni se, kura sa porniče diže. Dogledam, drko bi ja. Ali razmišljam šta će reći djeda mrazica. Jer ona zna ko je ne valjao dečko. Da li ako drkam ja, jesam li to greškom ili sam zapravo uradio pametnu stvar, izbacio iz sebe. Kuc, ko je? Izvini mala, to sam ja. Sajbaj sa YouTube-a, došao sam samo da ti kažem da se subscribe-uješ, nemoj da zaboraviš i molim te sada mi popuši. Ako to uradiš, bit ćeš u mom videu i da ću ti ja shoutout, kurvetino. Kratova će ovih 6 sata, ja stvarno nemam pojma što da radim. Počnem pričat gluposti i onda pričam još gluposti. Nakon tih gluposti ja pričam još gluposti. I poslije tih gluposti nećete nikad pogošta radim. Ja pričam još gluposti. Oj, jesi li to ti, žena pred kojom kleće svi? A rekoh, neće ti lizati. Zašto si me lagala, pičke mi dala nisi? Radi tebe sada moj kurac prema dole visi. Sve što sam htjelo ja jest da mi malo dadneš, da mi malo na kurac pičkom staneš. Ali ti si rekla ne, ti imaš herpese, samo ne to imaš i malo side. A ja sam rekao halo ba, to su samo bolesti. Sjećaš li se da lijekovi postoje skoro za sve, a ti si rekla ne. Ipak preskočit ću. I wanna die. Mala, da li čuješ to? To sam ona ja. Prnu. Oh, vidi, na zvučnicima pjesma je naša himna, ali ti kažeš ne, ja s tobom nisam više bre. Zašto si takva kurva, jebem li ti sve? Zašto mi ne daš da ti ga samo stavljam, prijatelji ili ne, ipak sam jaran. Zato molim te, reci mi ti sad, kad si me ostavila, zašto sam bio gad? Bio si gad jer si karao sve ostale, a meni si samo davo kada si mogao sa male. Aui, hao, sluša malena. Ja kad sam jebo druge, mislio sam na tebe, pa one druge meni značile nisu ni sekunde. Možda jesu više od par sati, ali bile su uvijek 2 runde. Nemoj da mi šamar udariš, ako me bona udariš, ostaću bez... Ok, motherfucker, u zaključku, odustajemo od ovog challenge i sad ću vam reći zašto. It's fucking boring i challenge kao što ste vidjeli je sranje. Kogod radi taj challenge i čujete nešto, to što nije pravo. Osim osoba koji imaju pravu opremu za ghost hunting. Ako vidite da snimaju telefonom i seru nešto, just fuck them motherfuckers. Oni što se u kutiju zatvore 24 sata, kao što je uradila Sniper Wolf i njen gameplay, definitivno od gameplay as fuck. Laž, 6 sata challenge i to otprilike većinom su bili pravi, pratite se, bili su pravi, ali prestaju biti jer kada je, ako ne znate, kada vas neko ufati od čuvara ili tako nešto prodavnicu koja je zatvorena, vi dobijate kazne i to ne valja raditi, to se ne treba raditi, nemojte to raditi. Zbog toga to nemojte raditi. Motherfucker, u zaključku, svi ovi challenge su čista glupost. Ako ste živo, ostavite like, subscribe, ako ste novi na kanal, obavezno subscribe, jer ako ne stojite subscribe, doće vam Karinč i uradit će neki challenge nad vama. Debelova mama. Only jumping off London Tower Bridge. Što ste to ovako ako niste? Ali ako ste to brze! You've been acting strange, things ain't been the same.